Alright, series Africa Mzansi kama ngosisibongo ngwasho sizwe inkalakatha sizwe zinhla suthi namhlanje ngiza kuwena nje ke phake inhliziyo yami ke idabukile nje bake lapha uzobona ke ivideo yomuntu ke othe wadutshulwa ke lapha ke kwiwadi 1 ke kwiwadi ke le ebangwa kakhulu ke yeANC kanye nomkhonto wesizwe sokhumula ukuthi mavikela mbala ke uzuma nomkhonto wesizwe kade belapha ke kweli ground ke kuba ke bezokhankasa kanti namhlanje bade kufike iANC kodwa ke sigameko namhlanje sikhulu ukuthi sibone umlisa ongene ngaphakathi kwindawo ke yabezindaba ke imedia egodle ke lapha ke noma ke egodle incebe libambe ngesandla kanti kungene wahlala phansi ethe sibona sambona ke selala phansi sephelele amandla udutshulwe ke ngaphandle wazongena ngaphakathi lo ke ungomunye wemedia obekade ke ezoshutha kanti ke ube sedubuleka edutshulwa ke abanye ke abangaphandle noma ke kade ke behamba ke nabo ke befaka iskipa zeANC qinisa ukuthi ke nansi video ke ibuke bese uyabona ukuthi ulimele kanjani lapha kabe izimo eziphuthuma ke namaphoyisa ke enkankele insizwa ke ibukisisa ukuthi ke ngabe ilimele kangakanani.